инак соли дуюм аст ки дар доираи истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи байналмилалии ҷоми тавҳидбонк баргузор мегардад ва яке аз ҷузъиётҳои аслии ин мусобиқа ин аст ки дар ин мусобиқа чеҳраҳои саршиноси футзали олам ширкат меварзанд. соли пор фалкао омада буд ва имсол қарор аст ки рикардиньо ба тоҷикистон биёяд ва барномаи футболи тоҷик тасмим дорем ки раванди баргузории ин мусобиқа ва албатта фестивал ба хотири истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол ва бозии ситораҳоро дар ин доира барои шумо пешкаш кунем. ҳадафи асосии мо шиносоии мардуми мо бо ситорагоне ки дар ҷаҳон дар ин футзал ҳастанд, шиносоии мардум ба онҳо ва баъдан шиносоии мардуми мо ба он нафароне ки дар ҷаҳон бисёр маъруф ҳастанду бояд нишон диҳем ки тоҷикистон дар чӣ сатҳи баланд ҳамаро қабул мекунад, гусел мекунад ва метавонад чорабиниҳои сатҳи байналмилалиро гузаронад. дар ин фестивал ситораҳои муҳими футзал иштирок мекунанд ва чанд дастаҳои ҳамсоя кишвар ба монанди ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон иштирок мекунанд ва ин фестивал бо шукӯҳ ва шаҳомати бузург мегузарад ва муҳим нест ки кадом даста иштирок мекунад, муҳим он аст ки ҳама сарҷам мешаванд ва футболро боз ҳам машҳуртару маъмултар месозанд. албатта ин як такони ҷиддӣ аст барои рушди футзал дар Тоҷикистон ва фикр мекунам ин гуна мусобиқаҳо на фақат дар рӯзҳои байналмилалии футболу ино беғарз аз ин берун аз ин ҳам бояд бисёртар ҳамин гуна мусобиқаҳо бояд баргузор шавад. Хорошая. В прошлом году тоже приезжали из Узбекистана, стали чемпионами, хорошие команды, хороший турнир, все на высшем уровне, такие топовые игроки, ждем. Хорошая аура. Турнир, смотрите, я второй год сюда приезжаю. В целом, как-то таджикистан все встретили очень гостеприимно. Мне очень было приятно. И когда в этом году поступило предложение приехать сюда, я с удовольствием согласился и приехал. И я очень рад, чтобы уже как традиция, как пошутил, когда встретили там на границе, там в Ташкенте прилетели, что как будто домой к себе, знаете, летом после работы приезжаем, это как к своим друзьям, к своим близким. Так что очень крутой турнир, такие звезды приезжают, Фалкао, Рикардиньо, это для развития футзала, это просто огромный респект, уважение. имсол дар мусобиқа се даста аз се ҷумҳурии ҳамсоя сипари тоҷикистон, лидери қирғизистон ва ЛЛК-и ӯзбекистон ширкат карданд. соли гузашта 6 даста, 2 даста аз қирғизистон, 1 даста аз ҷумҳурии исломии Эрон ва 1 даста аз ӯзбекистон ва 2 дастаи дигар аз тоҷикистон буд. имсол тасмим гирифтем аз сабаби вақт камтар маҳдудтар буд ва
айни замон чемпионати тоҷикистон оид ба футзал ҳаст. Намехоҳем чанд бозиҳоро ба таъхир гузорем ва барои ҳамун тасмим гирифтем 3 даста. Азбаски ҷоми тавҳидбонк ҷоми байналмилалӣ аст, аз ҳар давлатҳои ҳамсоя, аз Ӯзбекистон як тим, аз Қирғизистон як тим даъват кунем ва ҷоми байналмилалиро дар сатҳи олӣ гузаронем. خب دوستان عزیز، در دور اول این مسابقه دسته‌های سپر تاجیکستان و لیدر قرقیزستان روبروی هم می‌آیند. حال حاضر این دسته‌ها مشق آخرین پیش از بازی خود را انجام کردند و بعد از چند دقیقه این بازی آغاز می‌شود. البته در این بازی دسته سپر با نظرداشت بازی خانگی و آمادگی کامل اندک برتری داشت. لیدر باشد غیر از آنکه راه طولانی را طی کرده به خوجند رسید، هیئت دسته از بچه‌های جوان عبارت بود. شاید همین بود که الکی در دقیقه 4 دیدار لیگانر برزیلی سپر آنتونیو دروازه لیدر را رخنه کرد. با گذشت یک فرصت لیدر در یک هجوم برقرار برابری را در حساب تامین نمود. سپر باشد همان هجوم را سر دروازه لیدر ادامه میداد و با اقبال واسط زاده میسر شد که گل دوم سپر را زند. اگرچه با برتری یک توپ سپر دسته ها به تنفس رفتند، اما با گفته حسین شادیف سپر حریف را اندکی نادیده می گرفت. و وقت هم به انجام میرسد دوستان عزیز. قسم اولی بازی بین دسته های سپر و لیدر با حساب 2-1 به فایده سپر جنبست می شود. فکر میکنم که تیم سپر یک مقدار نادیده گرفتم. فکر میکنم مربی الان در تنفس ممکن سخنه در کار میگه و سپر دیگر نمود بازی میکنه. پس نباشد سوال دوم این، از قسمت دوم چرا انتظار شدن ممکن سپر باز گل میزند یا اینکه برعکس همون نادیده گرفتن هاش ادامه میدهد؟ ما گفتم که در تنفس مربی سخنهای درکاری اگر رساند، اگر رسانده تواند سپر 3-4 گل دیگر زده میتواند. در قسم دوم عیناً گفته کارشناس شد و سپر در هجوم ها افزود و با کمک مارکو احرامزاده و بیسالا چند گل دیگر به دروازه لیدر زد. دروازه‌بان لیدر انقریب در روند بازی همچون بازیگر و هم دسته‌های خود کمک میکرد و این اصول اخیراً کار داد و مهمانان به دروازه سپر پی هم 2 گل زدند. اما در ادامه سپر باز برتری را صاحب شد و اخیراً این بازی را با حساب 7-3 به نفع خود انجام داد. با انجامین رقابت. خب صدای اشتکی داور دوستان عزیز، در بازی اول در مسابقه بین المللی جام توحیدبانک سپر با حساب کلونی 7-3 بر تیم لیدر قرقیزستان غلبه کرد. Команда очень серьезная. Мы на своих ошибках, мне кажется, проиграли. Первый тайм без ошибок, второй тайм вышли за 5 минут. 2 глупые ошибки. И игра, исход матча, да, как бы решили, да. Не кажется, что у вас молодежь, а у них немножко там взрослее ребята, тем более легионеры играют. У вас все, по-моему, местные ребята, да, играют? У нас средний возраст 21-22 года, да. Один молодежь, да? Да, все молодые. И у нас ни одного легионера нету. Сами видели, здесь 4 легионера. Мы играли, получается, 4 бразильцами и сборная Таджикистана. Что в перерыве сказали ребятам, что они заиграли совсем по-другому? Ну, вы знаете, первое, это мы вернулись из Душанбе, тяжелая дорога.
был всего один выходной, и первый тайм нам не хватило свежести, конечно. Да? Мы создали много моментов, но не забили. Во втором тайме, да, мы поговорили с ребятами, что надо исправить некоторые ошибки, и тогда пойдет игра, да, и использовать свои моменты. И, конечно, порадовало, что сегодня забили 3 гола со стандарта. Для вас приоритет, что выиграть этот кубок? Или так? Ну, вы знаете, а для кого не будет приоритет играть дома кубок твоего, да, президента, да, нашего банка, и как мы можем не ставить себе приоритет? Обязательно перед нами стоит это. бозии хуб гузашт, албатта дастаи лидерушмун дастаи хуб аст дар чемпионат Қирғизистон бозӣ мекунанд. Ҷавонон ҳастанд, бозии хуб шид, ҷавонони мо ҳам бозӣ кардан дар ин бозӣ, я бозии дӯстонаи хуб шид. بسیار خوب. البته مقصد گذاشته اید که همین جام توحید بانک با دست بیارید. از دست ندید انقدرش امسال. албатта ҷоми дастаи худамон аст, ҷоми хуҷанд, шаҳри хуҷанд аст. Мо бояд то охир бозӣ кунем ва ин ҷомро соҳибӣ кунем. روز دوم مسابقه جام توحید بانک اکنون در میدان دسته های لیدر قرقیزستان و همکنون دسته LLK ازبکستان برای بازی آمادگی میبینند. فردا باشد دسته سپر و LLK با هم وامیخورند. میبینیم که در این بازی چی میشود. Соперника знаете, нет? Ну, честно, пару игроков знаем. У нас в чемпионате играли, знаем. А так целую команду не знаем. Завтра предстоит игра с Сепаром. Да, да. А Сепара знаете? Да, знаем, наши клубы часто играют товарищеские. Хорошая команда. Я уверен, что здесь все хорошие команды собрались. مسلم بود که لیدر بعد باخت دیروزه از سپر اندک روحان خسته بود، اما LLK نیز با طی کردن راه طولانی از ازبکستان جسماً خسته بودند. اما نگاه نکرده به این دو علت دسته ها یک بازی خوب را به نمایش گذاشتند. اگرچه این بازی را هم لیدر با حساب بزرگ باخت، اما این بچه های جوان از خود مهارت والای فوتبال تالاری نشان دادند. زیاده از این در بازی آنها جزئیات اصلی فوتزال دیده میشد و معلوم است که این بچه ها پگاه یا فردای دیگر استخوان بندی دسته منتخب قرقیزستان را تشکیل خواهند کرد. LLK را باشد بعد این غالبیت سپر در فینال انتظار بود. روز سوم این چهاربینی از سه جزء اساسی عبارت بود. نخست بازی برای به دست آوردن جام توحید بانک میان دسته های سپر و LLK ازبکستان، دیگر اینکه فستیوال بخشیده به روز جهانی فوتبال و البته بازی ستاره ها. به ترتیب این چهاربینی ها را یک جای
тамошо мекунем. Айни замон бошад дастаҳои сипари тоҷикистон ва ЛЛК-и узбекистон омодаи ворид шудан ба майдон мебошанд. дар ин бозӣ бошад дастаи сипар ду бартарӣ дошт. нахуст ин ки як рӯз пеш бозӣ карда буд ва дигар ин ки дар ҳузури мухлисони худ бозӣ мекард. аз дақиқаҳои аввали бозӣ маълум буд ки сипар имсол ҷоми тавҳидбонгро ба касе доданӣ нест. аллакай дар дақиқаи сеюми бозӣ антонио голи якуми сипарро зад. то ин бошад меҳмонон ҷаримаи 6 метраро ба самар расонида натавонистанд. то дақиқаҳои охири қисми якум ба дастаҳо муяссар нашуд ки дарвозаи якдигариро шикофанд, то оне ки боз антонио гол бизанад. ҳамагӣ баъди чанд сонияи дигар воситзода ба голҳои сипар афзуд. ин асно сергей каридзе тағйири дарвозабон кард ва акнун дарвозаи сипарро георгий купатадзе, собиқ дарвозабони мунтахаби футзали гурҷистон, ки ба ҳайси меҳмони фахрӣ ва бозингари рамзии сипар ба ҳайати сипар шомил буд, ҳимоя мекард. Ну, здесь все равно идет команда, которая Сергей Каридзе, да, готовит команду к Суперкубку. И да, мы приехали, чтобы символично сегодня сыграть. Если надо было сильно помочь, но видите, как складывается. И лучше, чтобы поиграли местные ребята, вратари, чтобы они получили эту игровую практику и приготовились к Суперкубку. Да. Еще будете входить или нет? Я не знаю, на усмотрение тренера, я сейчас выйдет еще первый номер, вратарь, который, Фирус, чтобы должен тоже получить свои, у нас 4 вратаря в заявке, и все по чуть-чуть, чтобы получили игровую практику. акнун барои меҳмонон ба дарвозаи яке аз дарвозабонони беҳтарини футзали аврупо гол задан принсипиалӣ буд, аммо Купатадзе чун девори қавӣ дарвозаи сипарро аз таҳоҷуми ҳариф нигаҳ медошт. дар оғози қисми дуюм бошад сипар боз ба дарвозаи ҳариф гол зад ва акнун навбати баромади собиқ бозингари мунтахаби Русия Дмитрий Лесков расид, ки ӯ низ ба ҳамин шеваи Купатадзе ба ин фестивал ташриф оварда буд. дар поёни бозӣ ЛЛК ҷаримаи 6 метра зад ва акнун бо пайдо гаштани андаке умед барои наздик шудан ба голҳои сипар бо бозингари изофӣ бозӣ кард. аммо иншон сипар сар аз ҷайби таҳаммул гирифта буду ҳадаф танҳо ба даст овардани ҷон буд. ҳисоби охири бозӣ бошад 5-1 ба суди сипар шуда дастаи тоҷикистон соҳиби ҷоми тавҳидбон гардид. Спасибо большое, спасибо. Была игра тяжелая, да? Особенно в конце. Любая игра тяжелая, конечно. Они поменяли на игры вратаря на 5-го полевого. Пришлось поработать в обороне, но ничего, мы вытерпели. Молодцы, вся команда молодцы. Муборак бошад. Рамат. бозӣ мушкил буд усулан? бозӣ мушкил ки аз сабаби ҳаво гарм хело мушкил. вале бурдим ғалаба. ҷоизаи якумин ҷоми мо дар ин мавсим аст. насиб бошад мерем. با دیما بازی کردن آسان؟ با دیما بازی کردن خیلی آسان. Очень легко с тобой играть. Спасибо. В каком плане играть легко с ними? Со мной? Нам с ними? Ну, футбол, язык футбольный, он же простой, в принципе. Если игроки понимают футбол, то играть очень просто. Поэтому ничего сложного не было. مبارک باشد. تشکر. به هر صورت بازی نکردی. علت چی بود؟ علت همین که دسته رو در این بازی مهم دستگیری کردن بود. با تیم همیشه با تیم بودن. Мы рады вернуть кубок
Тавхид банка домой. В прошлом году не получилось, в этом году мы его забрали и вернули домой. Второй тайм немножко тяжеловато получилось, да? Как так соперник играл в большинстве? Но всегда нелегко играть против пятерых. Да, тем более ребята очень мастеровитые, умеют играть хорошо. Поэтому было нелегко, но молодцы, ребята справились. Мои поздравления. Спасибо большое. Болели, да? Конечно. Очень сильно? Я всегда очень сильно болею. Я всегда душой за каждого игрока, за каждого футболиста. Кричали или так? Я кричала, вы не слышали? Не, я продолжаю. Я кричала, действительно. И сегодня к нам приехали наши друзья, гости, Звят, Купатадзе, Дмитрий Лысков. Они нам очень помогли. Мы очень рады, что они в такой день сегодня с нами. Я хочу их поблагодарить. аз он соле ки мо клуби футзали Сипарро ҳамчун клуби ҳирфаӣ таъсис додем, андеша аз ҳамон вақт буд. Зеро вақте ки мо кадом сол мо ин тимро тими ҳирфаӣ кардем, ин соли буд ки соли 2014 сол, соли эълон шудани оммавишавии футбол дар Тоҷикистон аз тарафи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Пас аз он мо хостем барои пиёда кардани сиёсати варзишпарваронаи ҷаноби олӣ мо дастаи худро дастаи ҳирфаӣ кардем ва дар лигаи олии касби футзал дастаро мондем. ва барои дастгирии сиёсати пешгирифтаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки доимо дар ҳаракати пешравии футбол, пешравии футзал ва нишон додани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ки Тоҷикистон чӣ қудрат дорад дар соҳаи варзиш, умуман дар соҳаи варзиш, чӣ бошад дар футбол, чӣ бошад дар футзал ё дзюдо ё дигар. Мо хостем нишон диҳем ки ситораҳои ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон меоянд. با افتخار استقبال از روز جهانی فوتبال یک فستیوال باشکوه برگزار شد و البته توجه ویژه به مهمان افتخاری این فستیوال ستاره سرشناس فوتبال عالم ریکاردو فیلیپ دا سیلوا براگا یا خود ریکاردینیو با تخلص سحرگر بود. در سخنرانی خود او از برگزاری این مسابقه که در چهارچوب استقبال از روز جهانی فوتبال دایر می‌گردید استقبال نمود و اینچنین از کشور تاجیکستان وصف کرده برای دعوت و مهمان نوازی اظهار سپاس نمود. So enjoy the game, enjoy the festival and thanks for coming. از تماشای بازی حلاوت برید و از شورابینی نیست. تشکر زیاد. Thank you very much. در حال متنطقم با بهترین های جام توحید بانک جایزه ها سپرده شد. به همین ترتیب بهترین دروازه‌بان سنت انوروف دروازه‌بان دسته LLK، بهترین محافظتگر ارکین احرامزاده از دسته سپر، بهترین نیم حمایتگر شوماربک تورسونبایف از دسته لیدر، بهترین حملهگر الدار نگماتوف از دسته LLK، بهترین نشانزن مارکو آنتونیو از دسته سپر و بهترین بازیگر اقبال واسطزاده از دسته سپر دانسته شدند. دسته لیدر مقامدار جای سیوم، LLK جای دوم و سپر برنده جام توحید بانک گشت. Также вручается кубок победителя
سپس مهمانان با اشتراکداران فستیوال توپ تقدیم کرده عکس خاطره گرفتند. албатта ба ғайр аз Рикардиньо чанд ситорагон низ даъват шуданд ва онҳо низ омаданд. Инҳо ҳамагон медонанд ки соли гузашта дарвозабони тими миллии Гурҷистон, дарвозабони машҳури Газпром Югра Звиат Купатадзе ки бисёр маъруф аст бо бозиҳои хуби худ дар арсаи байналмилалӣ. Звиат Купатадзе ҳузур дорад. собиқ бозингари тими миллии Русия Лисков ҳузур дорад ва чанд аз давлатҳои ҳамсои Ӯзбекистон ва аз давлатҳои Қирғизистон ҳузур доранд ва асосан ин чорабинӣ ба он нафароне ки дар соҳаи футзали Тоҷикистони саҳми арзанда гузошта буданд. Чанд ситорагони ҳамин футзали Тоҷикистонро низ мо даъват кардем ки аз сабаби онҳо чанд солҳои зиёд машаққат кашиданд ва хоҳанд ки дар ин бозии фестивал ҳамроҳи Рикардиньо дар як майдон бозӣ кунанд, зеро боиси ифтихор аст ки бо ситораи беҳтарини ҷаҳон дар як майдон бозӣ кардан боиси ифтихор аст. албатта ҳама интизори Рикардиньо аст, як беҳтарин бозикуни ҷаҳон. инам бозикунҳои ҷавони мо метавонанд аз он як чизе омӯзанд. аз он бо як бозигар ки як такон мешавад барои ҷавонон, барои футзали тоҷик. хеле як қадами хуб аст аз тарафи роҳбарияти Тавҳидбонку клубе футзали Сипар. В прошлый раз видели Фалькао, сейчас приехали увидеть Рикардиньо. Да, я что хочу, я ребятам говорю, мы еще к ним не поехали, они к нам приезжают, да? Это нам же намного приятнее же, правильно? Кыргызстан, Таджикистан рядом. Столько денег потратить в Португалию или в Бразилию ехать, а мы всей командой заодно турнир сыграем и заодно увидим легенд футзала, да? албатта ин як ҷашни бузург аст, гӯем албатта хато намекунем, чунки чунин ситораҳо меоянд ба Тоҷикистон. барои дӯстдорони футзал ин хеле хуб аст. ташаккур ба президенти дастаи Сипар ин гуна чорабиниро ташкил мекунад. албатта барои футзалистон, барои мо ҳар яки мо чунин ситораҳо меоянд. мо дидан аз онҳо ягон савол ягон чи мепурсем. албатта онҳоро дида чӣ гуна онҳо бозӣ карданд дар футзал, на танҳо барои тамом бозингарон, барои ҷавонон. албатта ин як хеле эҳсосоти хуб аст. албатта Хороший Рикардиньо, мировой игрок, мирового уровня. Хороший, ждем встречу с ним. Но перед тем, как ждать его, мы ждем игры, хорошей игры. Приехали играть. Хуб, бачаҳо, мана ҳоли ҳозир ки меояд? Кира интизор ҳастем? Рикардиньо! ҳама якҷоя. Биё, Рикардиньо биё! Рикардиньо биё! Рикардиньо биё! Рикардиньо биё! бачаҳо, шумо бозиҳои Рикардиньоро дидагӣ ягон бор? куҷо дидӣ? мана дар ҳамун таблои калон? хуб, ки мехоҳад мисли Рикардиньо бошад, ки мехоҳад мисли Фалкао? Falcao. Cristiano Ronaldo. Ronaldo аз футболи калон. Хуб, Фигу ҳам аз футболи калон. Ки мехоҳад мисли мана Иқбол Воситзода бошад? бачаҳо, як бори дигар Сипар чемпион, Сипарро табрик мекунем. Сипар чемпион! Табрик мекунем. Welcome to Tajikistan. Thank you. Абсамаҷон, хуб,
аввалин бор Тоҷикистон, аввалин бор шаҳри Хуҷанд ва аввалин бор Тавҳидбонк. It's the first time in Tajikistan in Khujand in the Tawhid Bank Cup. What do you think about it? First of all, thanks for the president to invite me to come here. It's a pleasure for me. سرأول برای تشکیل کنندگان این شورابینی برای سرداری دسته سپر میندوری خود را بیان میکنم و این برایم خیلی خوب است. And I hope everybody enjoy the festival. I will enjoy for sure, and we are here to promote the futsal for the whole world. من فکر میکنم که تمامی تماشابینان از بازی حلاوت میبرند و من این چنین نیز و من اینجایم برای رشد فوتزال، برای بازم پیشرفت نمودن فوتزال اینجا کمک خواهم. تا کدام اندازه تکلیف دسته سپر رو پذیرفتید؟ No plans from now. We just came yesterday. We around a little bit in the city. It's Kids Day, so many kids on the street. It's amazing. But we are here with other purpose, with the futsal. So my purpose is come here and bring the futsal to the world. دیروز آمدم در شهر کمی قدم زدم و بسیار هم خوب بود که دیروز روزی کودکان را جشن گرفتند و امروز تمرکز خود را برای فوتزال کردیم. اگر یک بار دیگر دعوت کنم باز میآیند؟ If there will be one invitation with the next time, you will. For sure, 100%. 100%. بله. اکنون بازی ستاره‌ها شروع شد و البته تمامی تمرکز با بازی ریکاردینیو بود. اگرچه ستاره‌های فوتزال تاجیک شهرزاد جمعیف و حسین شادیف هم گاه‌ها از خود مهارت عالی نشان می‌دادند، اما به هر صورت مؤلف گل یکم دسته ستاره‌های سفیدپوش ریکاردینیو بود. او بعد هر فریبا گشت و گذشت با همدسته‌ها و حریفان می‌خندید و کف می‌کوفت. گل زده همدسته‌ها و حریفان را هم استقبال می‌گرفت. برای هر یک این نفرانی که در میدان با او و مقابل او بازی میکردند مایه افتخار بود و آنها این را پنهان نمیکردند. حسین، مقابل ریکاردینیو بازی کردن چه احساس است؟ خود در تیمی ما باشد یا که تیم مقابل در یک زمین با اون بودن خودش یک فخر است. ولی وقتی که مقابل وای بازی میکردم همه وقت از وای یکم کارهایی که عجایب و غرایب انتظار میشین. خیلی تورنیر خوب. گل نوبتیاش رو دیدید؟ دیدم. شما هم قریب بود گل زده بودید. قریب چی نرسید؟ کاده نفس نرسید. پیر کو نشده؟ نه پیر نشد. خیلی شد تمرین نکرده بودم. چه احساسی است با ریکاردینیو در یک دسته بازی کردن؟ با ریکاردینیو در یک دسته بازی کردن خود را همچون ستاره میشناسی. فکر میکنم من هم ستاره هستم. اینجا غلبه مهم است یا که بازی فقط؟ البته همه جا غلبه مهم است. موفقیت. سلامت باشید. اقبال، من همون هیله و نیرنگایی که کردی در این بازی در بازی‌های چمپیونات نمی‌بینیم کو؟ بازی چون گفتن شو ماچ بازی چه میگم دوستانه رفیقانه برای خوشحالی، برای عید، برای همین کم چی گل زیبایی بود زدی؟ وایاز دیفاگراشو موندن دو بار گذاشتم دادم. اکنون سوال اساسی، مقابل ریکاردینیو چه احساس است بازی کردن؟ مقابل ریکاردینیو همین است که با فکرم 5 سال پیش بازی میکردیم میغلطیدیم با فکرم. حاضر کمتر بس کرده که بازی آسان است. باشد. رحمت.
первой четверки вышел, сыграл с Рикардиньо, удовольствие получил. Звезда есть звезда. Финти такие, да? Вообще не изменился, но я его первый раз вижу. Одно удовольствие, да, играть с ним? Да, кайф, только кайф. Удачи, Да, давайте. давайте. абсолютно че эҳсосе ҳаст бо Рикардиньо дар як даста бозӣ карда? хуб аввал эҳсосоти ногуфтанӣ. масалан вақте ки мо хурд будем аз бозиҳои инкас ва аз бозиҳои ситораи футзали ҷаҳон ана имрӯз Рикардиньо, соли гузашта Фалькао бозиро тамошо мекардем ва албатта ҳаловат мебурдем ва дар асоси корҳои инҳоро ҳам сармашқи кори худ меҳисобидем. ман боварӣ дорам ки дигар бачаҳо низ як эҳсосоти хуб аҷиб доранд, чун ба як ҳаёти афсонавӣ ворид мешаванд. имрӯз худатон шоҳиди он гаштед ки якчанд бозиҳои хуб, бо тӯб кор кардан, техникаи баланди бозӣ, чӣ тарз ин бозингар дар ҳар ҳолат масалан баромадан аз ҳолат, чӣ гуна аз ҳолат баромаданро медонад, истифодаи хуби тӯбро медонад, чӣ гуна масалан тамошобинонро қоил кунад. шояд ҳисоб ва ғолибият дар ин бозӣ чандон муҳим набуд, агарчи муассиси дастаи Сипар Зафар Раҳмонов ба ақидаи дигар буд, вале басе рамзӣ буд ки маҳз дастаи ситораҳои сафедпӯш ки Рикардиньо дар ҳайати он бозӣ мекард бо бартарии 2 гол ғолибият ба даст оварданд. аммо муҳим ин набуд, муҳим он буд ки чунин ситораҳои пурҷилои футзали олам ба Тоҷикистон меоянд, худро нишон медиҳанд ва моро мебинанд. муҳим ин аст ки ташрифи Фалкао ки соли пол омада буд ва акнун Рикардиньо ба рушди футзали ватанӣ мусоидат мекунад. садҳо нафар кӯдакон акнун дар дил завқи футболбоз шуданро пайдо мекунанд. муҳим ин аст ки мо аз уҳдаи чунин як кори бузург мебароем. ба ин гуна шахсиятҳо ки дар олам нуфузу эътибори калон доранд, якбори дигар ватани худро, миллати худро, таъаруфи қадимаи худ ва футзали худро нишон медиҳем ва дар ватани азизамон тантанаи футбол созмон медиҳем. ва танҳо ҳамин монда ки ба дастандарткорони ин мусобиқа шуруъ аз раҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғ, раҳбарияти Тавҳидбонк ва клуби Сипар барои иншоу футбол зиҳӣ ва офарин хонем. хуб дӯстони азиз, инак фестивале ки ба хотири рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри Хуҷанд созмон дода шуд ба анҷом расид. охирин ҷузъиёти ин албатта бозии ситораҳо буд ки дар ин ҷо якҷоя дидем. баъд аз анҷоми бозӣ албатта ҳама акс гирифтан ва албатта хушнудӣ кардан бо Рикардиньо. бояд бигӯем ки дар ин бозӣ сафедпӯшон, яъне дастае ки дар он Рикардиньо бозӣ мекард, ғолибият ба даст овард. аммо ин ҷо албатта ғолибият муҳим набуд. муҳим ки ана ҳамин чиз баргузор гашт. муҳим ки яке аз ситораҳои тобноки футзали ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон омад ва бо як таъсироти хубе аз Тоҷикистон хоҳад рафт. ва барномаи футболи тоҷик то он ҷое ки тавонистем ин мусобиқаро, фестивалро ва албатта бозии намоишии ситораҳоро ба ёи шумо намоиш додем. сафари мо дар шаҳри Хуҷанд ба анҷом мерасад, барномаи мо ҳам дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. то дидорҳои навбатӣ хайр.